Cari fratelli e Dragi sorelle in bratje in Iran, sestre v Iraku, Assalamu alaikum. mir z vami. Tra pochi giorni finalmente sarò Še tra kakšen voi. dan in končno bom med vami. Desidero tanto incontrarvi, Tako zelo si vas želim vedere i srečati, vostri volti, videti vaše obraze in obiskati vaša tla, tako starodavno in izjemno zibelko civilizacije. Vengo come pellegrino, Prihajam kot romar, come pellegrino penitente, kot spokorniški romar, per implorare dal Signore perdono da bi od Gospoda izprosil odpuščanje in spravo po letih vojne ter terorizma, terrorismo, per chiedere a Dio la da bi consolazione prosil del Boga za cuore tolažbo e la src in guarigione ozdravitev delle ran. ferite. E giungo tra voi In come prihajam k vam pellegrino kot di romar pace, miru, a ripetere ki voi ponavlja, siete vi tutti vsi ste fratelli. bratje. Sì, Da, vengo come pellegrino prihajam di kot pace romar in miru, cerca di ki išče fraternità, bratstvo, animato dal desiderio di ki ga pregare vodi želja, insieme da bi e molil di skupaj in camminare hodil skupaj insieme, anche con i fratelli e le tudi z sorelle brati in di sestrami altre drugih verskih tradizioni izročil, religiose, nel segno del padre pod Abramo, znamenjem che očeta riunisce in Abrahama, ki je un'unica zbiral famiglia isto družino muslimane, musulmani, jude in ebrei e kristjane. cristiani. Cari fratelli e sorelle Dragi cristiani, bratje in sestre kristjani, ki ste pričevali za vero v Jezusa tudi sredi trdih preizkušenj, s trepetom pričakujem, da bi vas videl. Sono onorato di incontrare Počaščen sem, da bom srečal mučeniško cerkev. Grazie per la vostra testimonianza. Hvala za vaše pričevanje. I tanti troppi martiri che avete Številni, conosciuto preštevilni mučenci, ki ste jih poznali, naj nam pomagajo vztrajati v ponižni moči ljubezni. Avete ancora negli occhi le immagini V očeh imate še vedno uničene hiše, oskrunjene cerkve, e nel cuore le ferite di ter v affetti srcih rane zatrtih lasciati čustev ad in abitazioni zapuščenih stanovanj. abbandonate. Vorrei portarvi la carezza Hočem vam affettuosa di prinesti tutta la ljubeče Chiesa, ljubkovanje vse cerkve, ki je blizu vam in izmučenemu Srednjemu vzhodu, e vi incoraggia ad ter vas andare opogumlja, da greste naprej. alle terribili sofferenze Grozovitemu trpljenju, ki ste ga doživeli in ki me zelo žalosti, pa ne dovolimo, da bi prevladal. Non arrendiamoci davanti al Ne dilagare uklonimo del se širjenju zla, le antiche sorgenti di sapienza saj na starodavni viri modrosti vaših tal usmerjajo drugam, in sicer, da bi storili kot Abraham, ki ni, čeprav je zapustil vse, nikoli izgubil upanja in je, zaupajoč v Boga, dal življenje tako številnemu potomstvu, kot je zvest na nebu. Cari fratelli e sorelle, Dragi bratje in sestre, stelle, glejmo zvezde. lì è la nostra promessa. Tam je naša obljuba. Cari fratelli e sorelle, ho tanto pensato a voi in questi Dragi anni, bratje in sestre, v teh letih sem veliko mislil na vas, ki ste veliko trpeli, a niste ma bili non vi siete potolčeni. abbattuti. A voi cristiani, Na vas, kristjane in muslimane, a voi popoli come na vas, il popolo ljudstva, Jassida, kako ljudstvo jazidov, i Jassidi che hanno na jazide, sofferto ki so zelo tanto, trpeli, tanto. zelo, Tutti fratelli, vendar pa vsi bratje, vsi. ora vengo nella vostra Sedaj terra prihajam na vaša benedetta e blagoslovljena ferita in ranjena tla come kot romar pellegrino upanja. di speranza. Da voi a Ninive Vam v Ninivah risuona la bo odmevala profezia di Jonova Giona, prerokba, ki je preprečila uničenje ter prinesla novo upanje, la speranza di Dio. božje upanje. Lasciamoci Pustimo se contagiare da okušiti questa temu speranza, upanju, che ki incoraggia spodbuja a k ponovni ricostruire izgradnji in k e a ponovnemu ricominciare. začetku. E in questi tempi duri di In v teh pandemia, težkih časih pandemije aiutiamoci a si rafforzare pomagajmo la ojačati fraternità bratstvo, per edificare da bi skupaj insieme gradili prihodnost un miru. futuro di pace. Insieme, Skupaj, fratelli bratje e in sestre, sorelle di ogni katerega koli religione. verskega izročila. Da voi millenni fa, Pri vas je Abraham pred tisočletji začel svojo pot. oggi sta a noi continuarlo.
Danes je na nas, da jo nadaljujemo z istim duhom in hodimo skupaj po poteh miru. Zaradi tega nad vse vas kličem mir in blagoslov Najvišjega. In vse vas prosim, da bi storili enako kot Abraham, da bi hodili v upanju in ne bi nikoli prenehali gledati zvezd. In vse vas prosim, da me spremljate z molitvijo. Hvala.